Ban kintiu bat ban penchluri ki kena kentai ban mi syakman ban shiminta ke jingele akai yakura lani ke boxing ke Directorate of Sports and Youth Affairs bat ke Office District Sports Riboy kalau pelong ya ke jinge kop yakura tang na benta ki samla kentai baletip kumka SSMITA Boxing City League ha ke khatsan trek uluber ha NSCA Indoor Stadium umling kedat nongpo ya kini ke lempung le kershan ru da ke Kelo India Center Bhoi Rembong. Hakini ke lempung lawan bansa kiru da ke kong Margaret Pathau kawai no kinong ya kun kerwat keti bapau nam na Meghalaya ringkat kinong tere jong ketanat sports nongpo. Ya kini ke lempung ya kura la pendek kai tang na kebenta ki kena kentai. Kinong penyat kila ya penkura parlok lani ke demonstration match ya ki samla shenrang ban pen bernia ya kinong pekai ya kini ke sengi. Ha ke bekut ke jingya kun kinong penyat kila sam ya kita kema bagi sernot sya kinong job ha kini ke jingya ko. Kami kepuang